Дылхен бурядуды алтырғыны ихынадыны шылың абылғын шатануд ихилы. Тухые яхазаншыла орды саха хойшы сахин хукжожы. Ирыдың уйынхытты дамжолжы бағын үлгір турыдык. Мактал сала додады хонуд сынты гытанагданы. Тимығы үні мұрысоң надыны үгіл хундыты мұрысоң гыжытолыгданы. Нхогудуд ихы хэң мыдыжы байхын тулогыт ихы гыт ханан ихы вайна цаашын гыдыгыдлы үлгірін дамыгынайга бадыжы дамыга хоркода биде бахархажы байды кешида улгуро хоркода отананга юм хоркода бидегет хогодлы дэше сезин мөндүр байым болду кешта. Мунглы бурядарады донуд ыртурды сакха узык бышыгы бый бологу уйхо ихилын хугжын ирыхын тухыты. Элинсик пулинсы годемне хытыды сахижы ябахан заншыл муну дылхын олың арадуды донды, орынго хундыты хури зылжы ойынға тэхын айылғара баясулхы, ундыр заяты бэхынин хыды хэшалтебда. Пагахам нюзим намды тотолдық, намай повелдық бэхын тигат Изим густаве хата тоога тотолха намэ тоолгха тигат нхалагасар ирж налан корвон сенгаар илтанда аржэхэнда гая хамгай гая тоога тоолхам гэж ханжа тоолат. Бурят ундыгы яхатын олың ондо гүрінудыр, можын ютуғыдар сасырын тарабышие, нігіл туғыты, яхы заншылты, адли хараб одылты юмгыжы алтырғынын адымны ушо дахин харулны. Намсалма Барбонова, Хышык Цыбиков, Владислав Цыбенов, Бурят ТВ.